Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kuala bulan kanun yang sa mabager aparat yang nagu mabager taufik na ayamala na ayat na bagan-bagan na yamia pala sunabi na ang utwapamana apakaktiya si mga bay o ba mga pagidit ano na dato kumalala kunabi si mga bay sorry ako kuro nabi na miyali niyan si mga bay akasya pa kita kalilingan kita apakaktiya kita nag-iigyalin wallah si mga dito na sila nisiyap si mga bay na malala natingin ito lang matano aya kasipa si mga bay akapakakti ang kita na umay na ikiran siwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala ano man ay mauyang kiran siwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala mga buboy may nagustan mo mga datwa may ipagadatan nagiya kaman nakapilibugtan ang dalaw ini nakamapili ang isya katawa akapaka launa wabarakatuh. Pakai niron na inisip po lang ng sukap ko pa yung usari ang tulalag. Saya ngaran Allah subhanahu wa ta'ala akan nantan wa rabbul alamin. Askanya suntukan kalau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم iman ko na niyatar untuk bagi mutua kapendaru dupa Umar Umar na palay minita sabab ko dia palay na minita na berdian dan wae aging gaya neka na izin di alias aging utawatan yang di agini yang Umar tuwing tanong Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah alladzi ja'ala al-islam nuran wa hadiyan ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi mahkami kitabihi munazzal. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak kupingan wagi mai nderupa siku oket usuna Nabi kanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam imantu nami akaroko suka penderu na ipagi dino di aliasa watayan karomanyan daru dumpayan sa dunia na sampai sisa hari kiamat imantu di dito pagi dina karaka kan suwatakan asli alia sabab umahar amin ibtadika minggulalan agama Islam Dari makan. Dari masukan. Saya lihat. Sabab. Umahar. Amin ibtadakan. Amin akaroto. Dari makan. Akarumak. Din kau turun. Bagi dina berkah. Suatakan asialia. Sabab. Umahar. Api agayunan. Amin ibtad. Nah ini dinakan berkah. Akarumangga. Dari makan. Kata sana. Akarumaku. Sialia. Sabab. Umahar. Api agayunan. Amin ibtadak. Minggulalan. Sunnah. Unabi. Rumah Di pagi dina berkah. Akarumang suwatakan asialia. Sabab. Umahar. Api agayunan. Amin ibtadka. Nah ini dina berkah. Suwatakan. Uai. Dari makan. Akarumak. Asialia. Sabab. Umahar. Api agayunan. Amin ibtadaka. Minggulalan. Wagama Islam. Assalamualaikum. Ya pasal amanannya namanya taruh ke rumah istirahat. Amin. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Ya Allah, berkat kasiran ya Allah, kasiran ya Allah, sama sangat terima saja ya Allah. Maha mubalighin ya Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rezeki kasiran ya Allah, halal ya Allah. Amin. Ya Allah, kasiran ya Allah. Semua panas ya Allah Rahman ya Rahim. Ya Allah Rahman ya Rahim. Ya Allah, maka tanangkar kami ya Allah subhanahu ya Allah. Ya Allah, saya semua penakut ya Allah. Ya Allah, kami bersedia ya Allah. Kepada memang ya Allah saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.
عذاب النار وارحمنا جنة الأبرار يا مسيح يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة